Katkum ketolong kubor belami napo kanong ba Chennai jong ka jala Tamil Nadu ka High Court kala terteng ya ka Election Commission of India badawaru badai ban pengat haka kerdan penyabriu namar datang maka marway kebladon keti ban pensapret bad sapriang ya katai ka klam coronavirus habro kawai kari India katai ka Kashari napo ka jala Tamil Nadu kala ong syusyuru Bayaka Election Commission of India bakale torti badle bom khen snap ya ka klam covid khat khandai hadu baki sengsan perthai kila penlong ya ka jingya lang pajba claim da perking ne burenti banyada ya ka klam coronavirus watla ka Kashari kala krenshai badai ban burenti ne bud ya ki kendon balap tha da ka Kashari Henry bun na ki sengsan perthai kila pen khen ya ka ni ka jing tha jong ka High Court katai ka jingle jong ka Election Commission of India kala penlong ya ka ying Kashari jong ka nongba Chennai bamenta ka sngi ka arpunyo trik ya yong arhajar arphawai makan penmi barrairu badai pan pen sange shwa ya ka jingnyo bot hapo ki katto kanni ki jala jong ka ri India kum ka Tamil Nadu Kerala, West Bengal, Assam, Bat ka Pondicherry. Kajing pensange jong kaying Kashari kadai bet namar babun na kisengsan pertai kila penkeng ya ki kendon bat klembut renti ya kajing tha jong kaying Kashari. Bat hadu menta ki bayo pang katkum ka report napo ka Ministry of Health jong kari India. Kidon kumba Hindu puprah jartam ki bayo pang bat Arhajar hinyos pa hinyop wengut kibla kladno tang hapo ke arp sauganta kiba khambun tam na ki jala kibla kladno kidei bat kilong kumni harum napo Uttar Pradesh Madhya Pradesh Karnataka Chhattisgarh bat napo kanamba New Delhi tangkine khoble shibun